Haya, karibu tena kwenye chaneli yetu. Unaweza follow, like na subscribe. Na leo niko na mfanyabiashara mdogo hapa. Tumetaka kumuuliza maswali tu kidogo hivi. Na ni kijana mwenye nguvu na anajituma sawa sawa. Na hebu acha tuone ni biashara gani anafanya na tena alianza aje na inampeleka aje. Habari yako? Mzuri. Mimi kwa majina naitwa Philip, na wewe unaitwa? Mimi kwa majina naitwa Nisigama Leverian. Na naona kuna vitu unauza hivi, tunaweza ziona ni vitu kama gani hivi? Mimi nauza njugu. Nilianza na mtaji wa kidogo. Hivi nishakuwa na mtaji kubwa. Kuna wakati napataka pesa mingi na kuna wakati napataka pesa ndogo. Hii biashara ulianza kiaje? Unaweza tuambia venye ulianza? Nianza na mtaji wa 2,000. Unaona ikipeleka aje, ni ngumu ama ni biashara rahisi? Hakuna biashara ngumu. Biashara yoyote nakupatia pesa haiko biashara ngumu. Ni biashara kama kawaida saa nyingine. Kwa hivyo unaweza ambia aje watu ama wa vijana wenye wako huko na wangetamani kuanza kazi ama hawana kitu yenye wanafanya, unaweza waambia aje? Kuna vya mingi vya kufanya, kila mtu anafanya zenye anajisikia. Siwezi mwambia auze njugu, naweza mwambia auze njugu na hapendi. Naweza mwambia auze njugu na yeye anapenda auze crips. Kwa hivyo ni mzuri wa vijana wakijitokelezea, wakijituma na kama na napenda sana venye unajituma wewe, na nafikiria vijana wakijituma kama wewe venye unajituma hivi, si inaweza kuwa sawa? Wakijituma venye najituma mimi inaweza kuwa sawa. Juu kazi ya kutumikia mtu haiko sawa. Mimi nilianza kutumikia mtu, nikaona hawanilipi, nikaanza kufanya biashara yangu. Sana nilikuwa na pesa ndogo, nikaanza na pesa ndogo, hivi nishapanda tu nishakuwa na mtaji kubwa. Hivyo ni mzuri sana. Na ungependa kuambia vijana aje, tuseme vijana wenye hawana kazi ama hawana namna, unaweza waambia aje? Mimi naweza waambia watafute mtaji wa kidogo, waanze uza kama wanaweza uza njugu ama sweet. Hizo ni sweet. Ama biscuit. Wanaweza pata pesa ndogo. Vijana tusife moyo kwa ile kibarua yenye tunafanya, ile kidogo yenye unapata ridhika nayo, na tena ningeomba ili uweze kujituma kweli kweli venye unaona wengine wanajituma. Kama unatafuta kazi umekosa, umetafuta, usichague kazi, kazi ni kazi. Endelea tu kutafuta, rauka asubuhi, piga magoti chini, omba Mungu, toka enda tafuta. Kuna siku utakuja kupata kazi na uanze hapo. Hata kama utakuwa unapata kidogo, fanya. Kuna siku utakuja kupata kazi yenye itakulipa vizuri. Toka jitume kweli kweli. Usikuwe mvivu, usikate tamaa. Kuna siku utakuja kufanikiwa. Kama huja like, make sure ume like, ume follow.